Pemirsa, pandemi COVID-19 taler melius kawan ring pikolehan pengadol kelangsa ring Dharma Saba. Pikolehan tedun kantos ulung dasa persen ngawit ngelimbaknya nih COVID-19 ring Bali. Sadurung pandemi COVID-19, Ibu Komang pengrajin kelangsah ring Dharma Saba Mausang, pikolihan saking ngadol kelangsah kantos yu bidang nyabran rahina. Ipun mausang kantos kasepan ngayahin krama sane matumbasan kelangsah. Nagingin pabuat krama sane matumbasan, Ibu Komang ketah numbas kelangsah ring pengrajin tiosan. Sapunike sewaliknya nih, ring pengrajin tiosan kekirangan pastika ngerereh ring anggan nyani. Ngawit pandemi COVID-19 ngelimbak ring Bali, pikolihan saking ngadol kelangsah saya nedunang. Sadurung nyani siu bidang nyabran rahina makin wantah dase kantos kali dase bidang tambis nenten polih magarus. Sadurung pandemi COVID-19 pengarga kelangsah 6 tali rupiah abidang. Risampuni COVID-19 kelangsah kaadol 5 tali rupiah abidang. Ya diastun lebih mudahan nenten wenten sane nyaratang kelangsah. Paduenan puniki sangkaning kuatesin nyane pemargin upacara agama ring Bali pinaka usaha nambakin panglahlah COVID-19. Biasanya setiap hari itu ada aja orang-orang beli ya 15 ikat, 10 ikat gitu. Kalau hari ini cuma satu ikat, dua ikat udah paling banyak. Satu ikat ini berapa harganya nih Bu? Kalau dulu sampai di 60, kalau sekarang cuma di 50 aja. Satios kelangsah Ibu Komang taler ngadol kelabang mantri mewah kelabang dangap-dangap. Lakaran merupa selepan kerauhang saking negara Jembrana. Ketahnyani kelangsah kaadol kemakudang-kudang wewidangan kabupaten kota. Ibu Komang mempengabdi pandemi COVID gelis matilar mangde perekonomian Presiden Mualing Limbak. Saputra